Godinu dana je prošlo od izbora koji su doveli do promjene vlasti u Crnoj Gori posle više decenija. Za jedne je to bio šok, dok je za druge je to bio dolazak nekog novog, boljeg vremena. Međutim, nakon godinu dana čini se da je situacija i više nego haotična i kao da se ništa promijenilo nije. Vladajuća koalicija je u nikad gorim odnosima, međusobno se optužuju za pronevere, dok je polarizacija koju su generalno svi izazvali kod naroda možda i na najvećem nivou do sada. Zapošljavanje po partijskoj liniji, netransparentnost u krupnim odlukama, sumnjive odluke. Mi smo pitali građane Podgorice kakvo je njihovo mišljenje na ovu temu. Prošlo je tačno godinu dana od izbora. Kakvo je vaše mišljenje o promjenama? Pa ne znam, premalo je vremena prošlo od godinu dana posle izbora, za neke sistemske promjene potrebno je malo više vremena. Tako da mislim da neće moći baš za godinu dana da vidimo nešto osjetno. Pa trenutno nije iskreno, s obzirom na sva obećanja koja su nam davana, a koja evo nešto presporo idu da se ostvare. Tako da ne znam šta bi ti dalje rekao, kao što vidiš svi smo u nekom limbu, svi smo pogubljeni generalno kao narod i ne znamo šta da očekujemo više. Dobijeni su izbori, ali nije osvojena vlast. Vlast se i dalje nalazi u rukama onih koji su izgubili izbore. I situacija je takva da onaj koji neće da preda vlast mirom, nego kroz neku lažnu kohabitaciju diže tenziju u Crnoj Gori, on je ovaj najveći neprijatelj. To je jasno svakome ko me je stalo do zdravog razuma, ali mi smo društvo koje ne može da primijeti ono što je očigledno. Znači ta mala društva, nismo mi jedini, znači prepoznaju se po tome i mali narodi što ne mogu da primijete očigledne stvari. Mi imamo očigledne stvari, 30 godina imamo očigledne stvari, danas u Crnoj Gori ima stotine milionera dolarskih i to je očigledna stvar. Ta očigledna stvar treba sve da opomene da je vrijeme da se izuzme vlast iz ruku onih koji su stvorili na stotine milionerskih bogataša po Crnoj Gori. Ne, nije ono što se očekivao. Ja mislim da je stanje nije bolje nego gore. Evo, vlada nova, evo, što će da urade, ne znam sam. Oni su se pozabavili sad u ustoličenju ovoga Joannikija. Umjesto narod nema hleba da jede, oni bacili, stvorili su tenziju u tom smjeru. Ko mislite da stvara tenzije? A vlada, ko drugi, ne stvaram ja, normalno da ja ne stvaram. Treba strukture još da se malo dovedu u neko stanje pravo. Poželjna je okolnost što se staje na put kriminalnim aktivnostima. Nepoželjno što postoje neka međusobna trvenja kao svađe, ali tu može da se nađe dogovor isto. Ima ljudi tu dosta dobrih, inteligentnih, školovanih eksperata koji su prošli i našu državu i inostrane države i znaju sve detalje i mogu da pomognu. Dakle, da li ste vi 30. augusta očekivali da će situacija biti ovakva, bolja ili gora? Očekivao sam malo bolju situaciju, nikako goru, ne daj Bože, od više. 30 godina koje su nam prošle, nikada se ne vrate. Pa bolja, iskreno. Mislim da nas je sve vodila neka dobra energija, da smo svi očekivali neki rapidni pomak u svemu što smo htjeli da se promijeni zadnjih 30 godina, ali još uvijek ništa. Pa nisam pravo da ti kažem ništa očekivao, da će biti nešto sad spektakularno bolje, ali vidim da ide u pravom pravcu što se kaže, neke promjene će možda se i desiti u narednom periodu. A svaku emisiju će da bude bolje, jel? Ja, normalno, ovo ispalo je da je gore. Crna Gora je izuzetno malo društvo, problem je što nema kapacitet, ona nema kapacitet ni za slobodu, ni za mišljenje slobodno, da ne govorim sad o državnosti, o tome. Znači, malo društvo ne može da pravi velike korake, tako da ja nisam očekivao ništa, ali ja sam očekivao da će se prekinuti jedan lanac nepravde, jedan lanac bahatog ponašanja prema državi, jedan lanac krijumčarenja i gaženja pravde, jedan lanac nemoralnosti i tako dalje. Ali to nije prekinuto, to je nastavljeno. Ti koji nastavljaju taj lanac, oni su problem Crne Gore. Nisu problem ovi koji možda neuspješno pokušavaju da prekinu taj lanac. Oni neuspješno pokušavaju, a opet se vraćamo na to, oni su dobili izbor, ali vlast nisu osvojili.